huuphe yohoy yaagees. Higgiyawu poluwa woykko xillotettawu. Roome maxaafaa shemppuwa 10 payduwa 3aappe biidi 4 gakkanawu de'iya Xoossaa qaalay yaagees. Ayssi giikko Xoossay asaa xillissiyo ogiya eti erennan bantta huuphe xillotettaa essanawu koyyidosona. Qassi bantta huuphen Xoossay asaa xillissiyo ogiyawu higgiyawu wolqqaa xayssis yaagees. Xoossay ba deriya Gibxe aylletettaappe kessoogaappe guyyiyan Muse baggaara higgiya etawu immis. Galla galla de'uwan Xoossaara qofaa maayettidi de'anawu Xoossaara ufayssiya de'uwa kaalettanawunne minnidi beettanawu imettida higgiya bonchchanawu koshshoosona. Gidoshin asa ubbay higgiya ubbaa naaganawunne higgiyan xillanawu danddayibeenna. Ubbakka qassi naaganawunne nagarawunne kunddettay dariis. Kiristtoosi Yesuusi yiido wodiyan xillotettan simerettiyogan higgiya ubbaa poliyoogan nu atotettaa gishshawu qaraaniyo masqqaliyan kaqettiis. Hagan nu nagaraanne nu tunatettaa ubbaa bayyo ekkiis. Keehippe ufayssiyabay higgiyawu shemppuwa gorddidi xillotettaa ogiyaakko nuna kaalettiis. Ba geeshsha sunttankka higgiya polo xillotettan nuna laatissiis.